Hakakat kendai tarik uya yong arja arpoar, Kariboy District Cricket Association, yakabla lam kmat doba Rhinal Kharkamni kabu President, kalayo ban Pynlong yakabla donation camp kaba ar ha Civil Hospital Blood Bank Nongpoh. Hagani kasingi don chipongut tami e ki bakintup na duki samlay lekai cricket, bar kinong kit kam jaka Rbdca, kiblayo ban ais ngo bahaya kasnam jongki syakate ka Blood Bank kabadon ha Civil Hospital Nongpoh. Habiyo banyak keren begini kisamlai lekai cricket kilo ong bakane gade kasin ka baar baklayo Pynlong igani ka blood donation camp ha ka bay kasin ka baning kong kilayo ban Pynlong ha ka art poi tarik ubrai kalaling kot kata ha ka singi megalaya de kila panpau ka jinkmen baklayo igani ka lat ban sam sngo bhai ka snam jonki shakani ka blood bank khnam baganyo ban ipad shakitu ka bidan kam ka snam give blood save life kane gade ka wat ka baar bangi donate blood hangne kabala organize na Rbdca but kabaningkong kawat baningkong kila na donate au banai Januari arpoi tarik ka singi megalaya dia de yakatu la organize lembaga MCA de ngina kalyang Rbdca ngilawan ban donate angne de bat ka nginsa don biang ka jing donate blood haki banai banwan akum ta terdet bat aku an encourage ki na samla jangi ba kinwan ban ai snam hangne ane hanono ka blood bank iru marba kalong healthy nam takamet jungi de kanyara puru eki way. So we are happy to give blood since it's a very good work, social work, and at the same time I think blood donation is very good in social.